Ada kaitan dengan 42C. Ditubuh pada officially pada tahun 2023. Kita orang ni asal daripada Basker. Bermula pada Juna dulu. Saya seorang, dia basking seorang. And then dia jumpa saya. Bukan gitaris, seorang untuk backup dia. Kadang-kadang main gitar, kadang-kadang main kajun. 2019 je. Dah lama. Saya dengan Aiman. Basking lagi sebelum kita lockdown lagi. Lepas tu after lockdown semua, PKP semua, dah boleh basking balik. Kita jumpalah seorang lagi kelibat ni. Hakim. Dia daripada band lain rasanya. Tak adalah band, kumpulan basker lain lah. Hai. And then masa tu kita start basking dalam mall. 3 orang. Kita start dengan satu show ni, The Food Fest. And then masa tu saya buat lagu tapi untuk band lain. Masa tu underground lah. And then after kita dapat show, and then show tu kita asalnya 3 piece je. Kita basking kan. Kita basking. Tapi organizer suruh naik atas stage, perform atas stage, kira buat macam live band lah. Tapi 3 orang je. 3 orang je. And then terpaksa lah saya main drum sambil nyanyi, dia main bass. Dia gili-gili nyanyi. Tukar-tukar. Gili kadang saya main bass atas stage. Kalau kejap dia main drum, memang terbalik. And then lama kelamaan tu kita dah banyak main Food Fest. Dah kita start training. Lepas tu kita jumpa lah ni. Time raya dia join lah. Tengah belajar lagi. Lepas tu saya time tu kena Aiman je lah dulu first. Lepas kena Aiman tu selalu join orang macam lepak sekali. Lepas tu kadang request main nyanyi lagu 2-3 lagu, main drum, kadang nyanyi. Daripada 3 piece jadi 4 pieces lah. Jadi permainan tu lagi rancak lah kan. Ada bass, ada drum, ada gitar semua. Tapi tak main lagi macam gitar elektrik semua, just akustik lah. Set tu kita belum lagi betul-betul jumpa apa itu For You Music. Macam saya sebelum ni saya ada band pop punk. Jadi semua lagu-lagu daripada genre pop punk tu saya kena ubah balik supaya saya boleh ambil sedikit lagu daripada band tu untuk jadikan lagu untuk For You Music. So jadi kita orang boleh katakan influence pada band-band galau lah. Macam Sofas, kita orang apa lagi, drama band ke. Tapi kita orang kalau nak tiru dia orang takkan jadi dia orang. Jadi kita orang lah. So mungkin nanti lepas kita orang release banyak lagi lagu, so biarlah masyarakat menilai sendiri apa sebenarnya kita orang. Sebab nak bawa pop punk, kita nak pergi Food Fest tu memang tak kena lah kan. Susah jugalah nak terima. Masyarakat nak terima. Kalau kita orang decide kita orang main indie pun tak boleh nanti kalau ada lagu-lagu yang different sikit kan. Semua tak boleh nak claim lagi apa yang kita orang main. Mainstream punya song. So kita buat je dulu. And then masing-masing boleh nilai sendiri apakah For You Music punya konsep tu. Kalau tengok pada lagu pertama Tulip tu, dia kalau ikutkan lagu tu lagu pop punk lah. Tapi saya ubah lirik dan music dia, so jadi soft sikit. Dia rancak tapi dia soft. And then lagu Mawar ni dia terus bertukar. Dia jadi macam lagu betul-betul galau lah. Jadi kita orang tak boleh nak cakap lagi kita orang macam mana. Kita orang akui lah, kita orang bukan musician yang betul-betul power lah cakap. Tak belajar lah kan. Jadi kita orang ni more pada independent. So kita orang memilih not pop punk lah. Sebelum ni memang saya ada sejarah main band pop punk, tapi bila saya masuk For You ni saya kena tinggal dan kena ambil sikit-sikit je. Kita orang fokus pada materials. And then show tu masa mula-mula memang kita orang fokus pada show, nak show banyak. And then kita orang pada satu tahap tu kita orang terfikir, sampai bila kita nak main lagu orang lah. Dan bila kita bawa lagu sendiri tu, dia lagi rasa susah berbanding kita cover lagu orang. Lagi nak main tu, tapi faham tak? Nak sampai dekat orang tu, kadang-kadang bila kita main depan orang lagu apa ni, itu lah cabaran dia. And then kita orang harap one day nanti kita orang ada peluang untuk mewarnai industri muzik ni. Orang lain boleh terima lah kita punya Music lagu, karya. muzik karya kita orang lah ya. Tapi yang mana yang suka dengan kita orang, terima kasih. Yang mana yang
tak okey, kawan-kawan lah. Tapi of course kawan-kawan kita orang memang of course support, and thank you juga dekat mana-mana yang support kita orang sekarang, yang tolong kita orang sekarang sampai ke tahap yang boleh katakan kita pun orang kata tak sangka je. Tak sangka yang kita boleh sampai ke radio sekarang ni. Walaupun boleh dikatakan belum lagi berjaya, tapi kita orang rasa kita orang ada sinar tu. Tapi bagi kita orang ni satu kejayaan lah, sebab kita tak pernah kecil, expect satu benda ni kejayaan terjadi. kecil, dan kalau kita tak hargai kan, rugilah kan nanti. Jadi kita orang dah ada fan club for Unities, and then thank you untuk for Unities. Saya ingat lagi dia orang ni daripada grup kecil lagi. Sekarang dalam grup tu dalam ada 400 lebih lah. Ada warga for you. Tanpa dia orang, EO dekat luar sana pun takkan notice lah siapa for you music ni kan. Kawan-kawan lah penting, family semua. Okay, boleh follow kita orang di setiap social media, TikTok, tulis je for you music, memang keluar je. Tak perlu tak apa, tak ada underscore pun, tulis je, memang dia akan keluar. Sebab rasanya selain pada for you to see, for you music juga ada nama user. Dia tak ada gurau-gurau. Tapi nama ni kita tak tiru pun for you to see. Sejujurnya kita orang Tak tahu pun. tak tahu for you to see, sebab kita orang budak Gen Z. Kita orang tak tahu pun ada for you to see. And then tiba-tiba macam cakap for you to see, apa tu for you to see? Oh, selama ni kita dengar lagu Fiona, tu lagu for you to see lah. Andainya aku pergi dulu, cari penggantiku.